дуруд ҳамватанои азиз, бародаро, дӯсто. Умедворам ки якояке шумо хуб сиҳат, саломат ва сарбаланд хонобод ҳам бошед. ростӣ баъзе масъалаҳое ҳаст, бигем ки бояд дар ин масъалаҳо ҳам суҳбат кунем, яъне ки набояд ин масъалаҳоро мо бигем ки пушти сар бигзорем ё аҳамият надиҳем. Ҳамаи чиз аз маъида сар мешава, ба калон мерава, мераса. Мегӯянд ку гӯдакам аввал таваллуд мешава маъидае, баъд калон мешава. ҳамин ҳаётам бигем ҳамаи чиз ҳамо аст. даъвои либос ва фарҳанги миллӣ, яъне ки имрӯза ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми ҳамон гуфтугузорҳо, дар тамоми ҷо, ҷанги ҷанҷоли ҳукумат, ҳамаи ҳамин дар бораи даъвои либос ва фарҳанг ва маданияти миллӣ гуфта Эмомалӣ Раҳмон бигем ки сару садо мекунад. Албатта ва мо ҳам ҳамчун як тоҷикистонӣ бигем фарзанди сарзамин, фарзанди Тоҷикистон, мо ҳам тарафдори бигем ҳамун маданияти миллӣ ҳастем. Воқеанам, яъне ки мо зид ба ӯ нестем ки маданияти миллимона гум кунем ё набоша мода маданияти миллӣ, фарҳанги миллии мо, либоси миллии мо набоша. Ҳеҷ вақт мо шаҳрвандои Тоҷикистон ва ҷавонои Тоҷикистон ва мардакҳои Тоҷикистон дар ин чиз мо зид нестем. Аммо мутаассифона ва тӯйҳои Тоҷикистона мо мебинем дар ютубҳо партофтагӣ, рақсҳои миллии ӯро мо мебинем ва консертҳои ӯро мо мебинем, тамошо мекунем дар ютубу дар дигар ҷоҳо. Вақтҳои бекорӣ баъзан мегӯ як мусиқи тоҷикӣ гӯш кунем гуфта ва бигем мо менависем суруди тоҷикӣ ва мебирояд сурудҳои тоҷикӣ, тӯи тоҷикӣ. Яъне ин чизҳоро мо ҳам ҳамчун бигем шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва бигем мефурамон я мусиқи тоҷикӣ гӯш кунем. аммо мутаассифона фарҳанг ва маданияти мо дар ҷое рафта расидагӣ ҳаст ки ӯ мусиқира ё ки ӯ суруда ё ӯ консерта ҳамроҳи оила, зан, кӯдак, фарзандат шишта тамошо карда наметонӣ. яъне ки то ҳамин дараҷа бигем ки фаҳшу фоҳиша шида рафтагӣ аст. лич будани духтарҳо, яъне ки ба ном сарояндаҳо, намедонам ино соҳиб надоранд, ино ё ки намедонам ин ҳукумати мо соҳиб надора. аммо мо боре надидем ки як танзими санъат, фарҳанг, маданият боша. яъне пешсафи маданияти мо санъаткорои мо ҳастанд. вақти мо ҳолати ӯро мебинем, тамоми аъзои бадани воқеан мо суруд не порнография тамошо мекунем. агар дар пешат гӯдакат боша, дар пешат гӯдак шиштагӣ боша, гӯдакат боша, шарм медорӣ ай гӯдакат ки дар телевизорат я порнография рафта истодааст. да шарм медорӣ. дар пешат занат шиштагӣ боша, ҳамроҳи занат тамошо кардани ҳамун хеле консерт, ҳамчун мардак ман изо мекашам. намедонам аки шуморо ман изо мекашам дар пеши зан, дар пеши гӯдак. ҳамхеле як ҳамин прямой музикальный секс бигем хато намекунем охи ӯра. рӯи рост порнография аст, музикальный секс рафта истодааст. халос
ҳама куно тофтагӣ, синоҳо тофтагӣ, шикамо тофтагӣ, либос дар тана часпондагӣ. дигар воқеанам изо мекашӣ ӯ суруда тамошо кунӣ, ё ки ӯ клипа бибинӣ, ё ки тамоми клип ошиқӣ, духтарафтагӣ, бачадавидагӣ, ҳамин маданият, фарҳанг, ҳамин вазорат шумо куҷора нигоҳ мекунед? Савол барои шумо аст. шумо куҷора нигоҳ мекунед? шумо дар чӣ ҷавобгӯ ҳастед? шумо бояд чӣ да ҷавоб битен? кӣ да ҷавоб битен? шумо чӣ боша бояд? маданият чӣ аст? фарҳанг чӣ аст? санъат чӣ аст? мусиқӣ чӣ аст? матни мусиқӣ чӣ аст? оҳанг чӣ аст? нота чӣ аст? до ре ми фа сол ля си до. мефаҳмед амира? ҳамун вазир, ҳамун дигар инсонҳое ки ба ном шумо маданията управлят доред, фарҳанга, санъата управлят доред. шумо ҳамин мефаҳмед ки чӣ кор карда истодед дар ҳамин ҳаёттон? яъне вазифаи шумо чӣ аст? амира мефаҳмед? вазифаи шумо танзим ва бигем ки ба танзим даровардани маданият аст, фарҳанг аст. ин чӣ аст ки ӯ мебинӣ? гуфти ҳамун гапо. ма дар зиндагим як бор консерт даромадагим, худам санъаткор шуда як бор консерти як дар даромадагӣ ҳастам. ҳамурам як ҷурам, як рафиқ тикет гирифтааст, ҳард монда. биё хайр равем як чорта мусиқӣ гӯш кунем. гуфт аки як дӯстам аз Хужанд буд. биё ма гуфтам аки чӣ кор мекунем? ман мусиқӣ боша биё ман худам бихонам чанда дар кора. не духтарбача. хай гуфтам майли духтарбача боша мерем. ман бовар кунем дар зал шишта як бор дар зиндагим даромадагӣ ҳастам. дар сивана даромада худам санъаткор шуда як бор дар консерт даромадагим. ман аз шиштагӣ модаро шарм кардам ки ӯ либос ки ӯ духтару ӯ раққосаву намедонам ӯ пӯшида саҳна баромада истодан. ман вайрон шидастам. ман то охири мусиқиша гуфти ҳамун гапо ку нафаҳмидам чӣ хонду. ҳашима дар дигар рони пош буду. ҳашима гуфти ҳамун гапо дар ҳамун бо ҷур тавус мегардан куна меҷумбунан тарафиса. баъди консерт мебинам баъзи бачаҳо овозикунӣ рафтистанд. тамом уже тамом кардагиянд. рагардиёшон пошон хеле кишод монда раҳ мегарданд. дигар ҳама тар шидагӣ аст. миштиян уже ҳама. ин чӣ маданият аст? ин чӣ фарҳанг аст? ин чӣ санъат аст? шумо чӣ намоиш метем барои мардума? чаро ёра контрол намекунед? дар кӯча мебироед як духтар маҳкам кардагӣ ки шавҳати як каса нахезонам. шумо ӯро мехезен мегӯед ин моли араб аст, моли чӣ аст, моли дигар чиз аст. шумо бегонапарастӣ мекунед. хуб харашо, майли мо розӣ, гапи шумо қатӣ. ина биё фарқ кардем, гапи шумо далбаёбо, моли бегона. аммо ин куна ҷумондану линҷои по ини хирки дигар боло биравад, тамом уҷаша мебинед. атрезиш тонамуҷа омадагӣ аст. как чӣ ҳасти аслан? чӣ аст? ман дар ҳамин рӯз ман воқеанам як одама гӯш мекунам. ростша мегӯм, оилавӣ гӯш мекунем. оилавӣ шарм намедорам. дар пеши кӯдакам шарм намекунам, дар пеши занам, дар пеши модармам боша. оилавӣ метавонем дар телевизор мусиқиро монда гӯш кунем. единственный инсон аст. воқеанам имрӯз ма ҳамин рӯз ма доим гӯш мекунам ура. ҳамин раҳ рӯда биром ма мусиқиша мемонам. ҳамин рӯз аз ютуб якта скрин кардам, аксошао мондам. единственный инсоне ки ба падару модараш раҳмат
همین نگاره خلوه یعنی ایبای تاجیکی سیمای تاجیکی حیای تاجیکی نخچه میجم بونانه در سحنه نمیخیزه گفتی همو گپو لیباسای بگیم تنگ توریگ میپوشه نه پوچوش میتوه نه یک جای شرمگوش میتوه حتی که دستاش نمیتوه یعنی که با یک ایبو با یک واقعا هم اگر سرود بخونه حداقل همون را ما مونم در تلویزیون همون دوی ما همون را میمونم در اطراف اویله باشیم همون را میمونم بگیم میتونی که نگاه کنی ایزو نکشی ای گودکو ای اوچت پیش دوچت شده باشه ایزو نمیکشیده نخود در پیش اوچت گودکو زند که یک زنی لیچه در تلویزیون مونی تماشا کنی بیشینی قهمروی گودکو ده من در پیش گودکو ناس نمیکشم بیرن نبرو میکشم واقعا نه برای چی؟ برای که ببینه گودک اونجا امخته میشه و ای چیز ده میگه کدیسای که اوتام چی به ما نمیکنم یعنی که من ای چیزا بیرن میبرو میکنم نه ریال نما میگو بعضی ورده در خونه شیشته در پیش گودکاش ودکا زده میشنه کیف کرده این چیزا را مکسیمال نه از همون چیزی که گودک نبینه باید و ما میبینیم در تلویزیون تاجیکستان زنگ میزنم بازن وقت خونه کنسرت دادسته گودکا شیشته چوی خوردستن کنسرت دادسته زنگ میزنم امروزشون خیلی اشتیای تومو یا گودکا را دوست داری میکنم کنسرت نگاه میکنم کنسرت لیبلیچ های دو خیامی لیبلیچ همی قرق دایی جاش لطه بستگی این قرق یه دم بولوش دی موندگی هم علیچ او سرود خونده استی مدد تا پرنگرافیا نشان داده استی یا سرود خونده استی و میشه که سرود با یک لباس ملی چرا این چیز قانون نیست که کنسرتو با لباس ملی داده شود نه که گفتی همگه پا تنگ تاریک پوشی نه اینکه نیملیچ که نیپول شکمتو در صحنه پریدگی سینت برآمدگی با همه خیپ میقپون گفته این چیزا را بکنید یعنی این چیزا را پیش راشه بگیرید محترم بگیم که نماینده محترم مسئولان مدنیت فرهنگ صنعت کمیته تلویزیون و رادیو این چیزایی هستن این چیزا را راه نتین شما در تلویزیون رو چه شما سهر قطعی در 10 میلیون مادر گودک زنی که میخیزن تلویزیون میبینن هیچ نبودن دین 5 میلیون 3 میلیون ببینن شما همون در پرنگرافیا میمونه سهر قطعی پرنگرافیا موسیقی قطعی چه خیل شما گیره میمونه نه من رای دینی نگفته استودم ای اخلاقی گفته استودم ای روی اخلاقی ای روی فرهنگ و مدنیت تاجیکی که ما در مدنیت کلان شدگیم قلقم باشم اگر چرا این چیزو را شما اجازت میتین چرا پیش راش نمیگیرید سوال برای شما است چرا نمیگن که کنسرت ها باید با کرتوی چکن بگذاره با کرتوی امام علی دوست می‌داشتگی اطلس بگذاره کدام سراینده را شما دیدین که با کرتای اطلس چکن سرود خونده است باشه کدامیش دیدین یک منتشه و آینده چی میشود آینده چی میشود شما فکری آینده را میکنید شما همون خدم سیرم دیگر رو با همون گفتگی همون کرکت استینده یعنی خد مونده دخالت نداره دیگراش هم بازی دراندن میگیریم نه شما اومدین برای وعده دادین برای ملت ساختنی وطنه ساختنی ملت
Yo konserti tuyora bibin, tuyora. Khususan tuyo. Khususan marakaho. نه او رقصه ای تو نه خوندگی است در یگانجا در رقص سرود نه تجربه داره در رقص یک تور پوشیدگی تمام اعضای بدنش میتوه اینه میره بگو اقفا بلیش نی بیا بگو نمی قصوید حکومت هم قلمپچکه را چسبونده برای توری کورو چسبونده است ما بشوخی در همین شوی بفر میرمی اگر همین اجازت باشه برای که تو 5 کیلومتر راه کو به یگان فر میبینی یک پدنالات بعضی کور راسته همین در هم قدر روشنی با فر کلوچت میکنه با دنی کلوچت میکنه کفات اومدن میگیره خب این توی ببینی او دختر یگان گرم یعنی مکتب رقص خوندگی نیست او نمیدونه رقص چی است موسیقی چی هست او هم فقط میتونم ببرویا گفت بالای این مردک بپره بالای این مردک بپره محترم تویدارو شما توی میکنین یا که پرنگرافیا میگذرونین و همون تویدار پدر مادر اکا دودر مادر و دیگر انسان ها شرمتون نمیوید که این هم خیلی انسان ها میورین برای که تویتون قیزیق بگذاره بچه ها بگن جغز کنن وغز کنن بزنن عرق بالای یک دیگر بعدی توی گفتی هم گپو درونی کهدان دا سکس رفت است یا درونی آغل دا سکس رفت است نوبوتی همه بعضن حالتا بیچاره خرا زیری تجاوز میمونن یکون که خر داشته باشه بعد یوتری توی پرنگرافیا بعد بچه های یوش میروان طرف خر چقدر شما شرمتون نمیوید که همین چیزا رو در تویتون اجازت میتینم خیلی چیزا از کجا میورین چرا رقص ملی تاجیکی طلب نمیکنین لباس تاجیکی قطعی مثال بدن که رقصه های ما مکتب رقص داشتن حاجی چیکار کردین حاجی خودتون با دستی خودتون شرمنده خنده مردم کرده ایستادین ده پروسته مردم خندیده ایستاده از حال مادم و چی رقص است نه منو داره نه منطق داره زمین در غلطیدگی بالا یکدیگر در برآمدگی یکدیگر بالاش در پریدستان نمیدونم قچاق یکدیگر در گرفتگی یکدیگر هوچ کردگی غلطیدگی در زمینو هو و این چی است اصلا چی است کی یورا جزا میته کی یورا با ترتیب میدروره وظیفه کی هستی اگر ما گپ زنیم پس دیگر ما دشمنیم ما کمبودی را بگیم ما دشمنی ملت شدگی موزیر یکی هم باید این چیزا باید پیش رهش گرفته شود کو کنسا این چیزا باید پیش رهش گرفته شود کو ترتیب در آورده شود کو شما هم دموکراتیا کردستین دموکراتیا در یگان دموکراتیا اومدگی نیست کونیلیچ کردن حقوق آزادی کونیلیچ کردن نیست حقوق آزاد سینه و کون تا به مردم نشان دادن نیست این حقوق آزاد نیست دموکراتیا گفتگی است که حقوق آزادی تو حقوق آزادی دیگر کس پایمال نکنه اما او کنتیگی که شما دارین حقوق آزادی مادر خواهر اپا دیگر انسان های ما را پایمال کرده ایستاده است و او آزادی تو حقوق مدنیت ما را پایمال کرده ایستاده است او آزادی تو حقوق فرهنگ ما را پایمال کرده ایستاده است او کنیلیچی فرهنگ و مدنیت ما نیست
ما نمیگیم توی نباشه، ما نمیگیم که خرسندی نباشه، ما نمیگیم رقص نباشه، اما باشه که پرنگرافیا نباشه او چیزو. او کدومی میکنه کدوم طرف ده، شاید مدنیتی او است، شاید فرهنگی او است، او ده توغری میگیره. لیکن او منوی رو نداره که دولت های دموکراتیک دیسته ما هم باید بکنیم. ما هم دموکراتیاییم. کمتر باید سرحد داشته باشه محترم وزیرو و محترم امنیت. کمتر باید سرحد داشته باشه. سبب خونه ویران شوی های جوانو هم همیشیده ایستاده است. اگر از ما اشتباه نکنم میگم 50% سبب خونه ویران شوی ها اینمی ارتیست های بیمانی شیده ایستاده است. اینمی فرهنگ بیمانی، اینمی تویای بیمانی شیده ایستاده است. تویم قزیق بگذاره توکلش به خدا. در تخت شه و عروس کلین تا برآورده در تخت میمونی، در پیش کلینت پرنگرافیا ژوی رفتسته، بالای بچه دا دخته پریدن، دخته را بچه هوچ کردن، 4-5 نفر هوچ کرده دا بین گرفتن، خمیانه میدوزش خلاص. دیگه موندگیش پرنگرافیا است. پولنی رو سکس است در اوجا. خلق جمع کرده پرنگرافیا دو دستین. ارتیسو هم که کلینت شو آمده و پول کار کنیم گفته، این هم خیلی از کوچه قنچق پنچقو را گرفته برده ایستاده است. بجم بپره بدوه لیش بیا او فلانی ارتیست بیا رقصوش کو دیوانه میکنن میدونه، بالای بچه ها دا میپرن. بعضی موسفیدای بیناموس ریشاشون رنگی جورب حولی روی ورشیدگی است، ناموس در او نداره، وجدان موندگی نیست در او. میفهمی نمیره برآمده اونم رقصایی که نبیرش قطعی امغل است، قطعی پرنگرافیا رقص میکنه. کی را باید پیش راشه بگیره؟ کی است؟ وظیفه کی هستی؟ این رمو که بخیجود این وظیفه جانجانی کی است؟ کی در بالای کتاب مونده سوگن با شیری و چش با بلبلی و تش با تمامی چیز قسم خوردگی کی است؟ وزیرات برای چی تعیین میکنی؟ امنیتت برای چی است؟ ما ناامنی فرهنگی داریم امروز، ما ناامنی مدنیت داریم، ما تمامی همی ناموسی ما اوجه ناامنی در رفت و ایان باید کنترل امنیت داشته باشن. یا همی هویش میتین دیگه هرچ شوان یا اوناو 4 تا فنگ او ارتیستی شید، او اکتیوری شید. همو چیز شما پیش راشه نمیگیرین؟ چی شما او را اجازه دادین روزی درست کانال اوی کده در یوتیوب آبروی تاجیکه در زمین زده ایستادن، آبروی وطن، آبروی فرهنگ، آبروی مدنیتی، تاریخ های 2000-3000 ساله و سینا و رودکی و سامانی و ساسانی و قهرمان گفته استیم این نسل قهرمان. و چرا پیورا نمیگیرین؟ کانالوش محکم نمیکنین؟ او که دستم پول کار کنم گفته بای کارا میکنه در کار شما کون میتن برای دستمی دیگه. اگر در همه یوتیوب همتری پول خوب بتاکو لبایش کون شما تاکی هم پول بگیرن یوتیوب. یکی کم ترکک شما رهبرا باید پیش راهی را بگیرین. تنظیم در دسترخوان ایدانه انسان تنظیم کردین، در نانخری انسان تنظیم کردین، آش انسان را تنظیم کردین و کی نه یا را تنظیم میکنین؟ سوال برای شما کی یا را تنظیم میکنین؟
چرا در کنی رگلیرام چی میگه در همون قانونی فرهنگ نوشته نمیشه و کنسرت های تاجیکی با لباس تاجیکی داده میشه، لباس اروپایی و غیره استفاده برده نمیشه. کدام کنسرت دادنی است دست بمونه با لباس های تاجیکی، با رقص های تاجیکی. ولی با اونا یا بچه دیگه هم هست رقص میکنه، یک تماشا میکنه، بلوی دختر در پردیسته، دختر بلوی در پردیسته. او چی رقص است؟ چی معنا داره رقص شما؟ سکس و موسیقی هم خیلی معناشه نام شما تری ای سکسی موسیقی بینه که هموطنوی عزیزم خیلی خوردین، خیلی ریدین. بیاین کمتر سری مدنیت خودمون هم فکر کنیم، فرزندو رو هم فکر کنیم، آینده رو هم فکر کنیم. حکومو میخریم میرینیم، ما را میریم، بعد چی میشوه؟ بعد گفتنی سوال پیدا میشه. بعد چی میشوه؟ تو دزدیدی خوردی مردی نامجا کرمو میخرد میرای نیک. بعد چی میشوه؟ آینده بعد ایت باید دای دولت گودک تولد شوه، زندگی کنه، دولت داری کنه. او با چی فخر کنه؟ او چی نشون بتن؟ کدام فرهنگ، کدام مدنیت؟ واقعا هم بگیم امروز شرم‌آور مدنیتی ما شد، امروز شرم‌آور فرهنگی ما شد. امروز دیگه ایزا میکشه که اویلوی یک چیزی تاجیکی را در تلویزیون بمانی تماشا کنی. ایزا میکشی، از گودکت ایزا میکشی، از زنت ایزا میکشی. نخود در پیش زنت نامتر لیچه بمانی و ده کسب بشینی تماشا کنی نام لیچه. نخود در پیش گودکت هم را مانی تماشا کنی. نخود با کدام ناموست، با کدام وجدانت، با کدام مدنیتت، با کدام فرهنگت تی کارا میکنی؟ من همین چیزا را نمیفهمم و برای نمی گپا ما خواهین ملت، دشمن ملت، وطن فروش هستم، ملت فروش هستم. میفهمی نمیره، درک میکنی نمیره. میگم کو یک صنعتکاری هست که در تاجیکستان دیگراش مردن رفتن، کلانسالا بودن بیچاره مردن رفتن، او هم تماشا میکنیم بعضن حالتو هستن که در اینترنت ها موندگی سرو داشت. یکی از جوانو یک تن هم نگاره خال برام میتونم که ایزا نکشیده همین خیلی اویله دا سر دسترخوان شیشته، زن، فرزند، مادر قطعی کنسرت شمونده یا یکان کلیپ شمونده تماشا کنم. سبب بهایایی نیست در اونجا، بهایایی نیست. وقتی اگر یک بهایایی بمانم در تلویزیون فرزندی ما او را دیده کلان شوه، چی میشوه کلان شوه؟ میگن گندشک در هلچه دیدگیش میکنه، پرنده در هلچه دیدگیش میکنه. اما کودک هم در خونه چیزی که میبینه همو را میکنه. بعضا پدر مادر در پیش کودک ها یکدیگر را میزنن. برای چی امروز زن هم میگیرن ای پگاه و چه قرات کردستن؟ سبب اوتا در پیش کودک دوی موچه شق قرات میکنه. ای اون نتا فلان کنم، ای فلانی اپا فلانی چه. این چیزی است که او کودک دیده کلان میشوه. فردا زن گرفت پلاژ نه است. برای چی؟ برای که اوتش اوچش هم که رفتار میکن. یه همو رفتار هم میکنه. جامعه همی خیلی چی درفت، جامعه همی خیلی جزیر شد.
اگرم پدر مادر عقل داشته باشه کمبودیشی در اویله بین پدر و مادر ما نمی گودکو بیرم روان یا ما گودکو خو کنن برای در الهیدگی در یک خونه بشی کمبودی تا بی وقت بی جگ و امروی زنت حل که همون زدنی تشنه در یکون شپلوقش بزه نبینم او را گودک حقارت نکه در پیش گودک زنته او گودک هم را دیده کلان میشه فردا حقارت میکنه او هم زنش بگیره سرز حقارت میکنه ما مدنیت خودمون نگفته ریدیمش ریال نه برای چی؟ برای که ما اجازت دادیم و ما مخلصی کردیم با در و کانالاشون ببینین شرم نداشته چقدر انسان ها و بونا هستند در اوجا برای خاطر دیدن اونمو رفتار احمقانه او برای خاطر دیدن اونمو کونی اونمو سینای اونمو او صنعت نیست او پرنگرافی است سکس است و سکس پریموی سکس است او را صنعت گفته نمیشود او را کنسرت گفته نمیشود من او را نمیتونم کنسرت بگم ما او را سکس میگم پروسته من واقعا هم امپتری شو نگوش میکنم برای او را دیده نمیشه واقعا او را ببینی ایزا میکشی او را ببینی دیگه سرود گوش نمیکنی ده چشم در امای دیگه فقط دیگه لینجای زور ده نه پول خیلی مرده که رنگین میکنی میبروی دیگه ای طرف شو طرف شد تو رزمیر توشکش گفتی همون مردم خوجن که تو رزمیر توشکش دیگه میدونی چی خیلی است این توی نه احوال اومده رسیدگی برای محترم وزیر برای چی ما سختتر گفتیم که برای که تاثیر کنه در نام گوساله صفتو کمتر بیدار شوانی چیزا و یک ترتیب بدرورن یک کنستیتوسیای مدنیت و فرهنگ نوشته باید نمو انسانی که نام اگزامینو را که نگذاشت و رعایت نکرد او را لیسانسش بگیرن و حقی در یوتیوب گذاشتن نوارهای خود و غیره چیزهای خود حق نداشته باشند این چیزا پیش رش باید بگیره کانالایی که کی پیشش خورده است کانال که شده است روزی دروز او با مورا که پریکول سنیماد میکنه شما فکر نمیکنین که او گودک او را ببینه او نمیگه پریکول است او گودک میگه گره نیزور اصلا همتری میکنم میفهمی نمیره برای همون یک قانونی تشکیل کنین که همین صنعت یک مدنیت توی ها را خصوصا رقصایی که در توی میروند باید و لیسانسیه اجازت نامه داشته باشن که و حق توی رفتن داشته باشن نه از پیش خود بروند گفتی همو گپا و نیملیچ کنن بالای گودک مسافه داده بپرنه توی نه و یک پرنگرافیا بگذاره در اوجا او توی در گرد اطراف در یک کمپیر میویا گودک میویا یک زنک میویا یک شرم حیای تاجیکی گفتنی است یک رقصی تاجیکی ما داریم خوب است رقصای تاجیکی ما پیش نمی قدر بودن رقصا بودن و تا امروز هستن ما تا زیرا بگیم از اویله ما پروفیسیونال رقص میکنن در گروه ها پروفیسیونال در صنعت در موسیقی ها هست فرزند خدمت است پروفیسیونال رقص میکنه و خوندگی است در این ساعت درس تازی را میخونه امسامبل دوران میره و رقص میکنه دختر خدمت است و دویم ما میگم که بچه صنعت ما صنعت است نشوه که لباسوی ها نوتری شوهد خیزان باشه و در تنت پشی و باید ببروی ایوتریاش رد که لباسوی محکم خشرو رقصای خوجندی داریم رقصای بدخشی داریم رقصای خطلانی داریم پروفیسیونال همون بگیم ستیلوش با نمو لباسو مایلی بچه هم هیچی هم ندارن
و اویله ما هم یک سند دوست است، سندکار است. از اون جمله خودم. این من گفتگی من زیدی فرهنگ صنعت مدنیت نیستم. من زیدی فحش فویشه یعنی صنعت مدنیت هستم. اما ایره ترتیب بدروره. ایره ترتیب بدروره. ایره تنظیم کنین. ایره کنستیتوچیاش پول نیروز بنویسین الهیده. اگزامین بسپوره انسانی برای اجازت نامه گرفتنی در مدنیت فعالیت کردن، در فرهنگ فعالیت کردن، باید او انسان باید اگزامین بسپوره و در نام قانون پادپیش کنه که من نمی قانونا را ویران نمیکنم. در حالت ویران کردنش اجازت نامه شو بگیرین، دیگر او حقی موندن کلیپ، کنسرت این چیزا را کاتگوریکی من شود. در تلویزیون گذاشتن این چیزای او فحشاشو ما شما خواهش میکنیم. این چیزا عادی ترین چیزا نتونسته استودین شما. عادی ترین چیز شما دا عقل یا دودا نکو دیگه خدم دا عقل نمون. باور کنید ای گپ زده نکو دندونم سفید چید. یک شما دا عقل ندار اومد. شما دا یک نمیدونم در امری شما با خدا کو توف او چی امر است؟ در کجا او سرا را کل کردین اومدین شما؟ همت کل نمیدونم در کجا؟ ما ای گفتن اکو سرم سفید چید، ریشم سفید چید، بود چید، روز دندونم سفید چید استایوژه. دندونم سفید چید ای گفته را. نخود توی نمی درجه شما گوساله باشین. نخود تو همی درجه شما در یک مدنیت دیگر تولد چیدگی باشه. و شما را موچه تاجیک تولد کرد. شما در خونه اوچه یا که اوچه شما هم خیلی فحش فاحشه بودن. ورودی ببینیم نه اوچه تون درست بودن. نه خود از هم خیلی مادر شما بریم پدرنالد یک احمق تولد چیده باشه. نه خود در اویلتون یک سیمایی یک فرهنگی تاجیکی در اویلتون نباشه. شما را در خونه تون یک مدنیت تاجیکی نباشه. یا شما رنگ خری همون افندی شدگی. ای قشلوقا اومدین دوشنبه دیگه خودتون پول نگم کردین میس نشیدین اکک بودتا. امومالی هم اومدگه است تو امروز وای کدیمی وای کدیمی وای شیدمی وای وای بود. او نمیدونه معنای وای نمیدونه، معناش نمیدونه. میدونه نمیره معنای وای نمیدونه که چی هست این معنای وای و چی کلمه هستی، در کجا استفاده برده میشوه، همیره نمیدونه. کلمه اشارتی است. بعد از وای گفتن نامی همون وای هم گرفته میشوه. وای اونمو همو اینا کلمه اشارتی است. چخیل چلیک قطعی اشاره میکنی که اونمو یا کلمه اشارتی است. وقتی گفتی هوای پیوله ربطه، هوای چاینیک ربطه، هوای درست که هوای اره ربطه اونوده نامی او را گرفتن در کور است. کلمه اشارتی ما وای کردم تو وای کردیمی وای بوده. او چی بود؟ چی بود وای؟ وقتی که انسان مضمونی کلمه را نمیدونه، من که یک قلقم، شما که توجی کنو طرفت، من یک قلقم نیکی من کوشش میکنم که مضمونی سخن و کلمه خود ما بدونم که چی گفته ایستادم. اومدن از دنغره با ما را میس نشیدین و مردم دوشنبه کلمه اشارتیش وای گفته گپ میزنن. مردم خوجندی ما وای گفته گپ میزنن. این کلمه اشارتی است.
мардами мисол гирем хатлон кулоб намта унаму гуфтага мезанам нам арра рабте нам пиёлара дуруст ки нам чойника биёр яъне ки калимаи ишоратии мардами хатлони мо унаму ҳаму яъне ки и аст вай гуфта мардами пойтахти мо ва мардами бигем хуҷанди бостони мо и тарафо вай истифода мебаранд калимаи ишоратишона вай аз данғара омадааст хиёл кардааст ки ягон калимаи вай бисёр ягон калимаи зуре аст ки баъд аз вай гуфтан ту значит душанбегӣ мешавӣ ту местни мешавӣ ё омадиян 4 гусала ҳамин калимаи вай ёд гирифтиянд хиёл кардам кучода ҳамун одамо гап мезананд мераванд ку мегӯянд уна ҳаваи одам бигем номша мегиранд ам дар душанбе шинавидааст ҳамин калимаи вая и хиёл кардааст ки ман вай бугум местни мешавам тира агар гуфти ҳамун гапо туфтелат кунанд қоқтелат кунанд ту местни шида наметавонӣ ту ай данғара мемонӣ баъд мебурӯям мегӯям вай кадимӣ вай шудмӣ вай буда ман вай карда будама вай будмӣ вай шудмӣ охе чида истодааст чира гуфта истодааст намедонам ӯ тараф гӯшкадистагиам намедонад ки и вай гуфта чира дар назар дорад баъд аз калимаи ишоратӣ чизе ки дар назар дорӣ бояд бугӯй инаме хел бигем ахмақо омадан душанбе вазир шидан ё дигар омадан аз қишлоқ ба иҷа хиёл карданд ки ака полни рост мо демократия шидагием кунилич мегардем санъатае хеле мекунем ё ба ҳамун тафаккури худшон ё ака демократия дар зиндагӣ доранд демократический давлат дар зиндагӣ доранд ба тафаккури ҳамун 4 гусала аз қишлоқ хамидан омадан аз гуногун ҷо намедонанд ки чӣ гап аст яъне доштани худша гаштани худша ва маданияти худша ки омад як риоя куна во полни гум карданд ду тангара дидан полни гум карданд худшона намедонанд чӣ кор кунанд мисли ҳамое ки як афанди аз як қишлоқ як ҳам самолёт мешавад аз ҳамон қишлоқ самолёти майда кукурузни ба шаҳра мепара ба Ташкента ба ҷоеро бояд пара баъд афанди мерава вақто аэропорту ҳамун ҳуй бидаст охи харша дар ҳамун балони самолёт ҳамун почаш дар мебанда худаш мебурӯя мешина ӯ дига ҳеҷ кам нигоҳ намекуна давр замонда мега ишкай мекуна хара кашол мешавад даҳанаш гиз мемонад хеле хандидагӣ барин меравад дар оҷа приземлиться мекунад нигоҳ мекунад ки хар даҳанаш гиз ховай ага сағира шаҳра диди мурди ай хандара мега ё ҳози ҳамун хари афанди шидагиянд даҳанашон гиз намедонанд чӣ кор кунанд ино намедонанд контроли худшона гум кардагиянд ёра шикамошон навайнон сер шид ё маданият аст киҷо бидонанд ё фарҳанг аст киҷо бидонанд санъат аст киҷо бидонанд ё гаштанд дастархони мардума метр карда идда бояд дастархони дар 1-20 зиёд набошад ту хонаи мардума чӣ кор дорӣ ту нав маданияти мардуме ки дар ӯ санъатҳо аст нав консертҳо аст вора камтар танзим ки вора риоя ки дар уҷа миллӣ бугӯ талаби миллиро аз уҷа ки чӣ мекунӣ аз мардум талаби миллӣ карда аз ҳаме лиҳоз чем аз и гусалаҳо да гап задан ва бигем ки серавнои ҳамон хари афандӣ барин ё даҳанашон гиз ё намедонанд чӣ кор кардастанд хари афандӣ ку мурда будааст не ки ё зинда мурдагиянд ё зинда мурдагиянд баъд аз шаҳр омада хоҳиши мо аст рақс мекардаги духтарои мо апаву хоҳаро
суруд мехондагӣ апаву хоҳаро, мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, нашава ки кор ба гандагӣ шавад. яъне ки мо метавонем ки ҳамаи чиза мегӯям ку худораҳмати бобӣ мегуфт ки бачам то он вақте ки масъала ба хубӣ ҳал мешавад ҳеҷ вақт гандагӣ накард. не ки вақте ки дидӣ ки масъала дигар аз ҳамаи хубира кардӣ, дидӣ ки ҳал нашид, дигар ӯро жилет накӣ мегуфт, пашада накӣ, ягон грамм иними қадар зарраи раҳм накӣ. барои чӣ? Барое ки мегуфт ту тамоми хубита ба ӯ кардӣ, ба тамоми кӯшиш кардӣ ки хубӣ қатъи ҳамин масъала ҳал шавад, не ки ӯ нафаҳмид. баъд аз нафаҳмиданаш дигар ӯро кӯшиш накӣ ислоҳ карданда, кӯшиш накӣ хубӣ карданда, фақат гандагӣ ба сар шавад. ҳамон рӯзе нашавад ки мо ба сари якдигар бигем зулм кунем, гандагӣ кунем, аз якдигар хафагӣ кунем. шумо ҳам духтари тоҷикин, дар хонаи тоҷикӣ калон шудагин, шумо момаҳои зебои либоси зебои бигем тоҷикӣ қатъи буд ва модарҳои зебои тоҷикӣ қатъи буд. имрӯз шумо ба насл чӣ оварда истодед? аз шумо хоҳиш як эҳтиромонаи ҳамчун як тоҷикистонӣ ки кор ба гандагӣ нарава нараса, ҳамин консертҳо, сурудҳо, клипҳо, яъне худтон ира автоматӣ ба танзим бидоред. киртаи чакан дорем, стили хатлонӣ дорем, стилҳои бадахшонӣ дорем, либосҳои миллӣ ки медӯзанд, мепӯшанд, суғдӣ дорем. ҳамин консерт ки мемонед, мисол як санъаткор як консерт мемонӣ, аз се минтақамон дизайни интихоб кӯ барои худат, як чанд намуд дизайноша кирта кӯ ва пӯш ӯра бибро сурудта бихон. ва раққосаҳое ки шумо мебироед рақс мекунед, шумо ҳам кӯшиш кунед натова якҷотон. ҳамун рақсҳое ки бигем миллӣ боша, рақсҳое ки ба либосҳои бигем фарҳангӣ ва мадании худмон боша. мо маданията гум карда истодем аз пишти шумо, ба амеди шумо мусоф аз ким ки ҷо омадагӣ имрӯз артист раққоса шиде. имрӯз мо маданиятмона гум карда истодем. аз шумо мо эҳтиромона хоҳиш мекунем. худое накуна ӯ рӯз агар дар дасти ма бизанам, агар ҳукумат, бовар кунед, баъд мо маслиҳата дига хел мекунем ҳамроҳи шумо. ва кӯшиш кунед на клипотонро маҳкам кунед. сӯхтенам пул маҳкам кунед, ин клипото набироя, ба ин либосҳое ки шумо суруд хондагин набироя. кӯшиш кунед шумо поймол фарҳанг маданияти тоҷикиро накунед. хоҳишаи шумо имрӯз хоҳиш қатъи, илтимос қатъи мегӯем баротон. ва вақти соаташ шава ки шумо нафаҳмиден, дигар ӯ рӯз илтимосу хоҳиш намекунем. дигар ӯ рӯз мо қатъи шумо бояд дигар хел суҳбат мекунем. ва ҳамун бародарое ки имрӯз ба ном блогеру ба ном бигем ҳамун санъаткору фанг мекунед, имрӯз худотонро ба ҳайси як девона намоиш метен дар саҳначаотону дар дигар чиётон. аз ҳамаи шумо ҳамчун бародар мо хоҳиш мекунем, ҳамчун тоҷикистонӣ хоҳиш мекунем. санъат ин нест тақлиди девона боша. як тақлиди ақлиш ками инсона биромада тақлид кардан, ин санъат нест, ин фарҳанг нест, ин маданият нест. санъат дигар чиз аст. санъат образи инсон аст. не ин ки як одами ақлиш кама гирифта тақлид кунӣ. аз шумо ҳам эҳтиромона хоҳиш мекунем. бародарои азизам, каналотонда бидагӣ ҳамун чизотонро удалит кунед. ҳозир мо ба хоҳиш ба ҳамун калимаҳои хубӣ ина даста пеш бармонда гуфта истодем. бародарҷони азизам, тоза кӯ чизота, полни рост тоза кӯ. наметавонӣ чизи нав образ офарида нака мекора. аз ҳама хуб бош, не ки рӯзеш нашава ки хубии мо буд шава ва
بعد بگیم که با گندگی صحبت کنیم همراه شما. اون وقت دیگه پشده نمیشود. اون وقت دیگر بگیم مصلحت ها و پیش دیگه خیلی میشود. برای همین امروز پاکا فرصت داریم. امروز ما برای شما احترامونه خواهش کرده برومانده ایستادیم. این چیزا را پیش روش خودتون بگیرید. شما نمایش بتین لباسای قدیمه خودمونه. شما نمایش بتین فرهنگ قدیمه خودمونه. از او ابرز بافرین با او لباسو ما ببینیم راحت کنیم بگیم ببین دوستی عزیزم چقدر образهای زیبایی بگیم با لباسهای قدیمه خودمون می آفرند. امروز شرم میکنیم ما تماشا کردن در شما را و این حد حرکت شما زیان مدنیت فرهنگ تاجیک دا اومده زده ایستاده است. فرهنگ مدنیت از بین رفته ایستاده است. ما دیده ایستادیم چه خیلی رفته ایستاده است. از این سبب ما احترامونه از خواهش کرده گفته ایستادیم که نروه به جای برسه که او روز دیگر گفتی همون گپو تمامی بخشیشات دیگر محکم شوه و بعد ما جست رفتار کنیم. ما عادت بزیب دارم در زندگی. بسیار عادت بزیب دارم. اگر یک سخت برم باور کنین در خلاصگر زور میشدگی عادت دارم. اما حضیرش ده من انسان خوب دکو بسیار خوب هستم. لیکن انسانی که نفهمید با ما بسیار آدم گنده میشه. برای همه قربانی چشماتون و کار کنین بالای خودتون. образ بآفرین و در образاتون همه وقت یا که سرود بآفرین. همه وقت با یک سیمای تاجیکی باشین، لباس تاجیکی باشین، با یک مدنیت تاجیکی باشین که در اون حالت یک تماشا کردگی انسان هم کی است بگن تاجیکستانی بگن که راحت کنه ده شما را دیده راحت کنه میفهمی نمیره. کیفیت حیات قدریت انسان یعنی جدا شده ایستادن است ده با مدنیتت با کلتورت با لباست با فرهنگت فرق کننده باشید. نه اینکه رنگ هم چوجای مرغ وارد دیگه اما کنیلی چیت هم قطاری و کنیلی چوی. سوات هم بگیم که راستی یک دشید موده. برای ما قربانی چشماتون شم هموطنوی عزیزم. صنعتکارو، اکتیورو، ارتیست ها نقش های بآفرین که برای پوشیدن لباس برای گشتن برای بیدار کنین همین تاریخ مدنیت بیدار کنین با چیزی خدمون با ملی خدمون. در حالت که من میگم که احسن برادرم تو نیستی. احسن بگم که اپاو خواهرم که تو نیستی. این صنعت برآورده چی از او کنیلیچ کردن تو. برعکس نفرت یادم میاره. برعکس اونم نگاره خول وکو برای همه تون که درس باید باشه. همه تون درس باشه. صنعتی کنیلیچ کردن نیست. صنعت انسان ویران نمیکنه. آدمای ویران صنعت ویران کرده ایستادن. میفهمی نمیره. آدمای ویران صنعت مدنیت ویران کرده ایستادن. صنعت آدم ویران نمیکنه. اینقدر مادرای ما پیشترها صنعتکارا بودن. رقص ها میکردن. یگان تایو ویران نشده بودن. همش مدنی و ملی قطعی بود. مدنیت و ملی بود. و امروز هم نگاره خلوه برای شما یک درس آداب باید باشه. درس آداب باید برای شما باشه. ببینید یوش از دختر حد حرکتی او را در صحنه ببینید
ҷош наместа, танҳо дастош қатӣ кам кам дар мусиқӣ бигем назм медоза, дастош қатӣ рақс мекуна, на иси медава, на уси медава, на рақс мекуна, на хича меҷанбона, на мепара, на мешина. ӯ барои мардум суруд тақдим карда истодааст. Ӯ духтарак хуб дарк мекунад, тарбияи ӯ хуб дарк мекунад, ки ӯ духтар барои мухлисош суруд тақдим карда истодааст. На ин ки куни личи, синаи личи, давидани сана, бизвори и тараф бипара, бизвори ӯ тараф бипара. ӯ суруд нест. Баръакс, ҳуши бинанда дар ҳадди ҳаракати шумо мешава, маънои суруди шуморо дига ӯ намефаҳмад чӣ гуфтестед. матни суруди шуморо ӯ бинанда гӯш намекунад дига. лиш ба ҳами бун бун данг дунг бошаву ту бидави бизвори и тараф, бидави ӯ тараф, кунта нишон битӣ, сината нишон битӣ, кунта биҷунбонӣ, тарафи мардум кунта бигардонӣ, танг када пӯшидагӣ. ӯ мардум омадааст, ту тарафи мардум кун гардондест. айрӯи одоб нест аслан. темболи ӯ танг кадагӣ ҷуборои куну тофта истодааст. айрӯи одоб нест ту ҷубори кунта ба тарафи модар, хоҳар, падар, пир, кампир, гудак шиштагӣ аст, хита танг када бо уси нигоҳ када бо сарта хам када кунта гис када мемонӣ, ки на бибинӣ гӯё ки гила дар замин мемонӣ, уси нигоҳ када мемонӣ. парто гила дар замин, рост бест, накӯтарӣ, шарманда накӯ. Я мусфед дуим консерти духтаро намедромада. Ба президентш ки бобо ту чӣ кор мекунӣ? Хеле гуфтааст ки чанд сол шид кампир нест. ҳаминҷа даромада камкам роҳат када мерам. хеле мусафедои ахмақое ки ҳастанд, ба ӯ чот бигиред. на мусафедое ки дар туё рақс мекунанд ку, мепаранд болои якдигарда. ӯро ба қайд бигиред. ӯ қатъи корои фаҳмондадӣ, яъне ки маданият, фарҳанг чӣ аст. ӯ мусфед 70 ромадааст, ришиш ранги ҷоруби ҳавлирӯи вори ақл дар ӯ надромадааст. ӯ да ақл даромадагӣ нест. ки ӯ камтарака границаи хича бидона, шарма, ҳаё, номуси хича бидона. ӯ намедонад ки дар уҷа гудакиш нигаҳ дора, заниш нигаҳ дора, набераш нигаҳ дора, келиниш нигаҳ дора, қишлоқ бидагӣ духтаро нигаҳ дора. ӯ лиш ба я маймунбозӣ куна. ӯ одам нестанд. ӯ дар симои одам маймунанд. мефаҳме намера? мо аз шумо, аз санъаткорои хидмон, аз ходимони фарҳанг, ходимони санъат, ходимони маданият, ходимои кино, театр, аз устодҳо, яъне ки хоҳиш мекунем, аз шогирдҳои устодҳо хоҳиш мекунем эҳтиромона аз ин ба баъд кӯшиш кунен ӯ фаҳш фоҳишатонро тоза кунен аз каналҳо, аз ютубу, аз интернетҳо. ба либосҳои миллӣ бикунем, ҳадди ҳаракатҳои миллӣ бикунем, рекламаҳои либосҳои миллиро бикунем. дар кӯча мисол пӯшида гаштани либоси қадимада одамо чӣ хел нигоҳ мекунанд. яъне духтар бача мисли шав арӯс шидада пӯшида дар кӯчаҳо бигардем ку одамо чӣ хел нигоҳ мекунанд шумода. ина ёра сёмка кунен нишон битем барои мардум. таблиғ кунен, таблиғи либос, таблиғи маданият, таблиғи фарҳанг. ин чизҳоро таблиғ кардан вазифаи шумо ҳаст. рости ҳаматон ҳамватанмон ҳастед. ҳар дарде ки ҳаст воқеан бигем, ҳар коре ки мо мекунем ё мои ватана месӯзем ба ҳамин рафторои фаҳшу фоҳишамон, ё ба рафторои маданиятӣ, фарҳангӣ, миллӣ, хидмон метавонем ки ватана бисозем. ин дар дасти мову ту ҳаст, ҳамватани азизам, ҳамватани санъаткорам, ҳамватани актёрам, артистам, ҳамватанои раққосҳо. сохтани ин ватан ва сӯхтани ин ватан, маданият ва мафкураи мардума кадом тараф кашида бурдан, ин дасти мани шумода ҳаст.
و امروز اگر ما کونیلیچ کنیم مردم استوستا کونیلیچ میکنن میروند. اگر امروز ما چندقدر ملی خودمون پوشیده کنسرت ها بتیم، کلیپ ها بکنیم و رفتار ها بکنیم از تاریخ خودمون، مردم همو قدر با لباس های بگیم ملی دوزنده های ما رکلام کنن پوشن خودشون، خودتون پوشین، زنکو خصوصا آدم های ارتیست های رقاص های ما خصوصا در کوچه ها چه میکو تور پوشیده تو جباری کن تا توانده خطا رکلام کردن دا یا لباسی توجیکی خطی پوش گب زمو اینترویو تا یا نمیدونم هم کوچه گردی تا پوس دخترها ببینن ترا حواس کنن رنگی تا پوشن. اکثر دخترها میخوان تقلید کنن شما را لباستون دا. چه بکنید دولچی گابانا میپوشم، نمیچی میپوشم، ای ورساچی میپوشم، چی در کار است دامو؟ چی در کار است؟ چی به ورساچی او چاگی را نمیپوشی؟ چی به گفتی همو گپوام برندوی او چاگی را نمیپوشین؟ چی به لباسی ما و شما برند نمیشوه؟ سببش که شما باید او را برند کنین پوشیده. چی به توقی بگیم اوناو حبیب برند شید دنیا ده؟ سبب او سپارتسمنت که پوشید او برند شید. وقتی تو سپارتسمنت اگر لباس ملی را پوشی و تو ارتیست لباس ملی را پوشی، تو رقاصه لباس ملی را پوشی، لباس تاجیکی را پوشی، نمی لباس تاجیکی هم برند میشود در دنیا. وقتی توقی حبیب برند شیدن پس شما نمیتونین مولتون برند کنین. میتونین اگر بکنین او را. یکی شما برند لباسوی کیم کی را پوشین بگردین کی لباسی و چگی ما برند میشود. برندتون غم نباشه، سلامت سربلند باشین، خونتون آباد باشه. هموطنای عزیزم ما بدرم یاد 4 رکعت خواب کنم وقت کمای با سر بر وقت خستن در کار یک قبچه کار دیگه دارم. نه بگیم ان شاء الله خدا خواه همش خوب میشه. همو دیسکوتون هم گم کنین، همو کلیپتون تازه کنین. خواهش ای شما امروز ما احترامونه خواهش میکنیم، احترامونه خواهش میکنیم. کوشش کنیم که بینامون خفگی نشود، کوشش کنیم که بینامون نگین که بعد اونو بعد میبینه و یا یک کار دیگه میکنه. نه مدنیت، فرهنگ و صنعت خود دوست میدارم، واقعا دوست میدارم. اگر ما دوست نمیداشتم ما صنعتکار نمیشیدم در زمانش و معلومات در او بورا نمیگرفتم. چقدر مردم بیسواد بمونه، چقدر مردم شما از مدنیت، از فرهنگ خودمون با لباسای بیگانه دخترای خودمون و بچهای خودمون دور کنین. اگر امام علی از سواد دور کنه، شما از مدنیت دور کنین این مردم کو آینده این مردم شما میسوزین. چی میشود؟ با همین 4 تنگه پول کار میکنم گفته شما آینده ملت خودتون سوخته ایستادین. میدونین نمیره. قربانی چشمای هر یکتون شم. رویش کنیم با تمام ارتیست، با تمام صنعتکارامون، با تمام دخترای رقاصمون، با تمام برادرایی که اکتیور هستن و شاید جوانی کده اشتباه ها کردگی هستن، اما بافرین ابرزی نو، ابرزای نو بافرین. اگه من نیستم در تاجیکستان، ما با شما میدونم چه خیلی کار کنم. از مرمون وزیریمون بگیم که فرهنگ ما میدونم خاطر شما چه خیلی کار کنم. وقتی چوتکا میدونم که چی کار کنم. همین خیلی کلتور نکار میکنیم که همین 1 سال 2 سال بعد کو در کوچه توقی قدیمه ماده میشوه، در کوچه لباسای قدیمه و ردنیکدارو و غیره ها ماده میشوه، دیگر چیزو در دخترای تاجیکی ما ماده میشوه، دوزندای ما دا زکس میشوه که از این لباس ما دا بدوز. من خود میدونم چه خیلی پرادیویگات کنم ایده ها را. یکی افسوس امروز خواهش میکنم از شما دستم دزده خواهش نمیشیم با درون روز دیگه روز خواهش شما ماده میکنه. برای همو قربان چهار نگل ازتون رویش کنیم با تمام ارتیست و
ба тамоми санъаткору, ба тамоми актёру, бародару, ҳар яктаед ки ҳастен, матни суруда интихоб кунед. Муҳимтарин чиз матн аст. мусиқиро интихоб кунед. воқеанам дар мусиқиҳои бигем Нигора Холова бибинед, дутор, тамбур, доира, тавлак, аккордеон, тамоми садоҳои мусиқӣ, амон миллии хидмон, асбобҳои миллии хидмон ки мо пеш ҳамин чизо будан, ино садо мекунад. ҳозира мусиқи як хел артистҳоро гӯш мекунӣ, сарат дар мекунад. дуптс 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 дандара дуптс дуптс, ҳичи маъно надорад. ҳичи маъно надорад. дуптс 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 чикор кардеста, намефаҳмем чӣ мусиқие. воқеанам на дар уҷа тор садо метавад, на рубоб, на аккордеон, на бигем ки скрипка, на доира, на тавлак, на ҳичи садо наметавад. на карнай, на сурнай, ягон чиз, на най, ягон чизи тоҷикӣ дар уҷа садо наметавад. миллии мо. кӯшиш кунед ҳамватанои азизам, санъаткорои азизам, ҳамун налажени бикунед ҳадяқал дар мусиқиётон. ман мефаҳмам ӯ аккордеонистам мехоҳад пул бигира, ӯ намеяд бепул шумода бинавозад. шумо пул эконом мекунед. ман мефаҳмам, аммо экономи шумо вайрон кардани санъати мо шуда истодааст. бибинед, гӯш кунед, ҳамун мусиқиҳои Нигора Холоваро роҳат мекунед. дутор, тамбур, тор, аккордеон, ғижак, карнай, сурнай, доира, тавлак, ҳамаи чира садош дар мусиқиш ҳаст. ва ба тамоми роҳат гӯш мекунед. асабот ором шида гӯш мекунед. тамошо кунiyam асабот ором шида либоси тоҷикӣ, ҳаёи тоҷикӣ, шарми тоҷикӣ, одоби тоҷикӣ, рафтори тоҷикӣ, гуфтори тоҷикӣ ва мусиқии тоҷикӣ. бисёр кайфият қатӣ ман тамошо мекунам. бисёр кайфият қатӣ гӯш мекунам ҳамроҳи гудаку зано. мефаҳмед намере? шарм надошта тамошо мекунам. дар пеши зану гудак там изо накашида. зинда бош ҳамватанам. поделитишка брава. подписатсаро фаромӯш накун. чем аз ӯе ки мерем дар ҳамқи каналу подписатса мекунед, рейтинг мебардорем. айда дар ҷои лозимӣ подписатса кунед ки обрӯи худтона бардорем, номуси худтона бардорем, нанги худтона бардорем. зинда бош ҳамватанам. узр вақтона зиёд гирифтам. дар ин шаб вақти худмам зиёд сарф кардам.